Tirada idol, kaon tag kinilaw nga naibiyasong gikag Mindanao. Kaon punta ginununan nga espesyal ni Boy Witik. Perfect combination mga idol. So ato sang introhan mga idol. Kaon tag kuan guys kinilaw nga naibiyasong nga naapoy sili. From Philippines ang biyasong og sili guys. Ayan oh. Sus kalamia. Di abot tay inununan guys nga ala Nanay Musa Adrias. Pero guys oh, sus lamia. Naabot tay mais gikan og Pilipinas gihapon. Muna atong mukbangon guys. Sarap. Oh, na. Kuha tag kinilaw guys. Kuha tag kinilaw. Butang dire. Butang dire. Pagkalamihan ning sudana guys, bisan paglitson eh dili na ko ikabaylo ni. Inununan espesyal. Lamihan ni guys, oy, tumpag yung bahaw ani, I'm sure. Pinigid noong sudana makalaway gid kayo. Katong makarelate nga mga pobre diha pareha nako, kalrelate gid mo ani. Lami kay ni guys, sus, perfect combination gid. Oy, tulog yung laway ani, pastilan Ginoo lami oy. Bisan pag mora ni ako ang sudanon kadadlaw mga idol, di gini sumul, why sumul ni? Pasti lang lami gyud. Healthy pa kaayo kay kinilaw isda dayon, puro isda na sila. Inununan. Paksiw nga isda. Lami gyud kaayo, muna lami uy.